Oriomno Luhya wengangara ya Western Nyota TV na busanga kuwange bisebino okurezi pindi sa Amenosanio. Ngula wachaka wiki ya were wachaka mapa komuri ngara indagano no kuiri ngala no kuifunu la nende abawe changuli kwa faro uyunju ukabohani. Ambi kumera ni Priska chukina landa yori na pio sangaus. Ambi Reverend Ambi. Ya ushare mnongulu ya washanje nzefika yanje Reverend Alista William Iwazani ukanale apek kawangware karibu. Oriomno Ambi Bishop. Ushare mwe ya usiku banuli ni Bishop Patrick Stika likanisa ni Upper Minele Ministry karibu sana. Orio Ambi Apostle. Asante ushare mno. Washani na kushisa ushare America nje DC Apostle Robinson na ndio mwimere wa Complete Pastors Network. Murio muno kuzirisa mlango kuchuria rero akumekese kwa kuchirisi yake indagani apostle ichoko beresia yuko emerera sikundi sechinje omuloro muhera kwa chakebiki ya were kuringala indagano kuchaka ni Sabo sa Matthew chapter 1 ama Mathayo chapter 1 wamala chapter 1 hiyo rero kutaka kuringala Genesis kucha Matthew kuringala Genesis nukuringala indagani yangu yangi kuwa nukuringala kula mugwefo wa rero mbwe mulimenya liefwe nyala kwa chirisi ngiri kula liefwe nukuringala alala ndagano ambi kuchirisi Awaiya sabasa nukuringala Sabo ya Genesis chapter 1 verse 1 Sabo sunda somerenge sibuanende and God saw everything that is chapter 1 verse 31 and God saw everything that he had made and behold it was very good and the evening and the morning were the sixth day. Ngula masoma Matthew kwa malano libulo lo Nyasaye libulo lo Yesu no ringala no day 1 creation day 1 creation day 2 yani chapter 1 is all about creation. Chapter 1 ya Genesis Reverend Ninjaka nawe kumundo soma indagano nesina siangaile aringare mugula mboy wa kule kabuli Ulai ngawaje ndabera holo maranita lakini nyako ndina nohenza chitabu cha Mathayo shiranganga nande kuliulo le Yesu hande noiza nohenza chitabu cha Mwanzo anchiranga lirongo lishpala ku Nyasaye jiriza kumanya ndina kulomuliranga ene waranga kulonga bintu yaranga kulongo mulimba ya bola yandi beta lakini mbona ngo kayabola anda kuimba wa lole no na limbo lele ya bola iyo musomi ndenya kurebe lo ilomba wasoma ndenya kurebe ingo konidi uyu shina sharanga sinjera ingo hoyo lamuri uyu lamungo uyo musomi ndenya kurebe shina sharanga nuwaenda muri bari nayo Nyasaye yegeritsa kumanyesha mundu yegeritsa kureba shina yegeritsa kukompea abantu biranganga wana sayansi babolanga mu bintu byose byarongo kuvula ku mata no kunyabola indakana na babibangiri bakuboranga bintu byose Nyasaye yalonga yegeritsa kubareba abanyamu kuborere shinashiranga imata inika ombolanga ibyarongo kuro utoyi nawo kulonga ekayikiriza kwa umuntu mbulero uye kajiriza kuboro ndina kanyala manda mutu kumanye ndi muri ranga Nyasaye yalonga ibu inaile ranga dawo ingoho de yalongo mundu ne yalongo kulero mundu ya yola libu ya rula mundu hadi ya rula libu kushijiriza kwa bandu manya rula muliranga mata yaliota awe Nyasaye ne oranga bishindu chose shiro kwawo Nyasaye yaliho na Nyasaye ne oranga kulonga ni akaranga kulonga kubindu bya rula mweno bishindu sheronga Oriomno Bishop in the beginning God created heaven and the earth. And the earth was without form and void. Yes. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters.
no soma ulwa soma wena ulwa so rango nende ka kabili ni bala tsapulo nyasaye ya lomba likulu nende lito na shindu shishari hota lakini nyasaye ya lomba nuenza loko malomanga makuba kiri subira nutia mushitabu sha Waebrania 11 Roma lwasola neno lo haramu no lo habaka iwalanga dina vindu birola khanga khotsimoni byalongwa khurula mbindu bikhalo khanga unyari wa nyasaye yani yalomba likulini roba khurula mbindu bikhalo khanga mpaka bitsa birola okoromanya wa enyola sikenu ngaza shibala shirinende bindu bili maloba nende mazi ne bironga kailoba sindio maloba nende mazi uromanya maloba rulitsena riloba yerle roma yerulitsena ta lakini ya longa ibalanga roma yerulitsena lakini shindu shikwango shabanyakulola na nomba ikarakter banyakulola na yenya saye ni roho wa nyasaye chiri mai wajiri boli loya lomba ni akhalomba liloba liere yani buchira shindu shosi mulio yani it was without form yani without form haikuwa imekamilika shiria yani shiana amalita lakini sheritsa formless yani shindu unyaholomba tse lakini shiri formless shibulimbeli shibulinyuma shibulayisha kutuka loro kwa nyasaye kuitsa kulero nukutulia kumatsi roho kwa nyasaye nukwakatulia kulero sasa nyasaye yabona kulero sasa isauti ya nyasaye yaurula sasa sasa sauti yako malama aroho roho kuita nukutulia kumatsi kwanza nukwakatulia kulero sasa isauti ya nyasaye irule sasa likhuba na nosoma mushitabu sha Yohana nyako kuranga lwasi lokuranga kandi ranga tsa muliranga kodi ni likhuba na likhuba le nyasaye na likhuba le nyasaye likhuba le nine ile romba bintu byose sasa roho kwa nyasaye kwa khatulia kulero likhuba le yarula sasa lyabola khubera onubula let there be light khono goba onubula buchira roho kwa nyasaye khutulia kumatsi kizuri isauti ya nyasaye ya karudita ara roho okay ndio nyuma revelation haro kwa nyasaye kuli ibadile walanga dina haro kwa nyasaye kuli neho kuli nobule khule oro kwa nyasaye kuli neho bindu binyako ikholeka na ro nyasaye yu yanzira mbita kubindi bita yanzira emberiria aliho alibao newaliho neuliho neuitsanga khubula khotsela mundama wala khubula khotsela mu doctrine ta ngira mu doctrine ta za khonga nchakani ro kwa nyasaye kweno ebuka lo khirawe na liloba lyaliere buchira shindu shosi mulio khandi shisundi shali shahuni khamatsi roho wa nyasaye li nautsanga ineyo kuikulu khomatsi yani the spirit of God hovered over the water roho wa Mungu alikuja akatulia juu ya maji kulero sasa isauti ya rula kulero nyasaye abola let there be light khobenu bola bwa sasa i process yokulonga ya khanza now unyala connected na makobaka nende lwibulu libindu bizazi bulabu neshe shisho nyasaye shikulanga khubikha khuli lironi ya khalonga chire ya khalonga liloba ya shisundi shaliho nabola khubeo bulabu sasa
mwirwatsu ndirwatsa reverend ndirwatsa nagola the God who dwells in darkness. Alright? Holy na darkness, holy ni chisundi. Lakini mchisundi mwenomo Nyasaye elimu. Na isauti yeni roniwa sasa ni chisundi lakini kwenyanga kunyole bulabu. Na bulabu nubita. Bulabu ne first born. Oh, hallelujah. Lugo endelea hezbonda bundika sawa. Kwenya connect sasa nende makula. Loko asumi makula ko wala Abraham yibula fulani baka mwita baka Yosefu wala rohita kunyole Yesu. Kandi iritsa ne kuli makula. Nyasa yapanga ka holo bintu byebi birombwangwa. Kuli nishirangiriranga konende chakwa chenya ko. Yani ni Nyasaye umpango. Ikarakti ndalayo kunyola wenao mwima kwa Nyasaye ko kunyola wena mulala Nyasaye ni Nyasaye umupango bintu besha holatsa kutsukanya alina utaratibu kwa ndonda alina mpangilio nechira yaranga nende bulabu nusoma bare bulabu ini ya hamala ko bulabu iwalanga Nyasaye nalola ni bulai handalo nditsakushindisha kabiri kandabola obeni shindu fulani hanalo nditsawo nusoma tsanuitsa ulanyola byosi uleiwene akandi sida mwanzo shiriranga ishi shishana kama holata nutia mliango kwa 11 ulanyola mahula wena fulani jibu la fulani ya menya miaka 860 jibu la fulani haya menya miaka 500 ni jibu la fulani jibu la fulani haya menya miaka 500 800 ya jibu la fulani ya menya miaka kiasi kolero sasa uitunyole mpaka sasa tera yitse yibule bina Abraham tera ni yahi bula Abraham unuitsa mulyango 12 kumchaka bola Nyasaye na bola Abraham rulambandu wobo urule muluye lolo urule muntie papo utsinde nyako barikia ikarona nanga kulikola Apostle Hello Bishop and Reverend sasa mawaka na malai Nyasaye yalomba kulishinda na makukwe kwakolalanga nombu yene ulombanga kulishindu neshiyalombwa ta Nyasaye yalomba kulishindu shingaliyenya alombe lakini ye mwene shiyalombwa tawe Walagambu he created but he was not created. Oyo no ikonomi makwa buli mundu kichana manyiri siembu yasawa kubola kuno ebindu ebiyaye mwena lalomba machesi keke tawe nomba ebindu byomusuku shetani yetsa yaramwa kili tyabantu rinde bindu ebenyasaye mwene yabola ushindu fulani shile akalakatawa lakini lo langa warula mwima kwa Nyasaye wa tia mwima kwa tofauti wachako kumenya obulamu la kwanisha tawe orlanga mutabia ya Nyasaye na witsa ko ngalo Everett shiganda habola no nyolambu Nyasaye alomba kulishinda lakini shiyalomba tawe omwima kula lombere ni Nyasaye tawe ni hana kumifeta omwima kula ri in connection osuru bakole na bwana la bishop ya habola shikinya hana mwima kula kube mwifeta na kwa kachele ndakani wala ngo nyengo pranga leli ya halomba kulishinda wala mbu ya hulafu beo mana ya mala na acha misibwa ya chamisibwa wala mbu let there be light and he saw it was good so omwima kwa Nyasaye ni yenyanga kulishindu eshiyalombere nomba anything that he does to be good nishila later
then you should not go for it. From the bottom of his heart. You go away with it. From day one. And it was good. Let there be. And it was good. And it was good. And him. And him. Let there be. And it was good. The same too. Something good, and then like you have your team here. They do their work well. Then you tell them, oh wow, you've done good. You see, it is a character ambayo in a chingago sort of line in a life of somebody. But now today we have like complicated everything. Why? Because that's what we call good. The bad things we learn are good, and the good things we don't even realize they're good. An apostle. In the beginning. One chakra in the beginning. Era boreho in the end, in the middle, sideways. Yeah, yalinya la kubola mwisho tawo shijana bali bishwala sharanga. Nyambe nena libindu beranga. Yani ndenyaza kumeta kubola kulibola ndi kwanza. Shindu shosi shirongwangwa azimuchikula kulingana. Wow. Okay. Lingana na ilirongwa shindu. Lingana nilikuwa. Kenwenza lwenya sayi yalonga shiwala shiyalonga kuyaranga kulomba maloyino ya kukula bindu nalonga la but yawola alingana let there be na shiwa shindu shonse shirongwangwa lazima chikula kulingana kana wakulikuwa kumeta ukena kwenyela kubola ndi mundu nilikuwa noho mundu nomwiha mundu shali mumbili kwa kutsapula layi kuta shindu shimwalo maisho ne mundu yukuli mumbili shijira ni ureba muhono mkunugobina lawola nukwanje shirenje nishawina nishanje ikoti ndiye wina niryanje iwe ni wina Nzeni virembo arena unyala kumanya virembo nobody can see virembo but mbili ukone kwiza kulera image ya virembo but virembo is the word that is inside. Now speaking. Yes. Okay. So shindu shonse shunyala kukhola khali mundu wakuwenya kumbaka inzu itatoka ndani. Okay. Nataka kujenga. Wenya kukula mutoka nataka gari. Chintu shonse shikula kulingana. Nyasaye numwiha. Kudu nyasaye lo ali mwiha kandi aporanga bindu byose byalongo kula kushina kulingana yani kulowa nyasaye. Mwiha kuli mwiwa kuli nyasaye. Hando nyasaye abolanga roho wa nyasaye yihala kumazi. Nelo nyasaye yaleranga bulamu. Yes. Tikira roho ne bulamu. Hasa ubindu benya kuzya bulonga benya kabinyole liba moyo. Bibe nubulamu ejerera roho. And roho yeshintu kulera bulamu. Sirisia. Yes, bulamu. Okay. Na hadi mwisho. Okay. Roho mweno yenye kagaruka muri barere byokuranga. Mundu lwakuzanga mbiri kuno kwakakuza mwiha tweno kuli kuranga kwenye saye lero mwoko ne kukaruhanga mushekala shili sokuranga. Hey. Okay. Roho ni bulamu. Roho ehale mumaji. Bindu void. Yes. Arakula bulamu guruwo lwa let there be land ba. Kumela roho tayari aliya. Yes. Aro yo sirisia. Uh-huh. Hey. So
ndio sindatabawa pastor. Sasa pastor kuna ijira bolanga muliranga je shindu shiranga ngerite bola shindu shosi ranga na shina numweha mweha kushira kuba aho shindu shiri shibayo rabo mwiranga nyasaye lenya kuranga kulombriro ya ranga numweha ijira bola muliranga shindu shosi shiranga ngamubo before inze ndibutwe ndali ho mu mind nyasaye. Okay. Yes. Ndali ho mu mind nyasaye mwenye munyanga fulani ito fulani mwana alabere kwa ngakhalangu alist. Ndali ho mu mind nyasaye. Yamanya mbakana mira kanza kulangu. Wow. Kira bola ya kumanya na mira kero kali kuye kolwa enza kumgoro ngedini. Yeah. Bishop. Umetabuka Reverend Abolanga. Nusoma lubaso lokaranu. Chapter sonse warake. Bolanga nyasaye yalanga bolabu mbasu. Mana alanga chisundi butuko. Nuwira manusha. Iliva lituko likoranga. Sasa Bolanga yakanza kubika nyakati na majira. Alafu akulihe mbasu nomba alangi mbasu bolabu mbasu na butuku alangi shisundi alangi butuku. Alafu niliba nuwira nubusha niliba lituku likoranga. Sasa unaona bushiriza mu likoranga in the beginning. Now in the beginning khulihandi nende lituku likoranga, the first day khubao yakalomba lituku likoranga. Okay. Ulala nawe then nuwiza sasa lubaso la sita na abuka sasa lituku lya kabiri lituku lya kabiri nyasaye na abola uyangu bukala mubeo hakari amazi akwabukanya ali kabiri mazi yani malo bijinguhe amazi yakakati kati sasa alomba shibala chakulanga za shibala lokuranga yawo kanyetsa matsi na matsi yawo yangu mawona sasa ishibala shenyo kwitsera matsi na matsi sasumanye yawo kanya isi nende likulu yes mana Nyasaya bola verse 6 Nyasaya bola uyangu bukalamu bubeo hakari amazi kwabukanya hari kabiri mazi. Yes. Sasa kwabukanya likulu sasa nende maji na isi na mazi. So the rain sasa ibola yabonyola kula mwikulu yayabukanya kula ku asi sasa mawingwako ni mbola kweli niyahabukanya namba 7 Nyasaye yalomba likulu ma niyabukhanya mazi kali ikulu wili ikulu nende kali hasi wili ikulu yes nikaba kalio basi Nyasaye yalanga kuyangu wali hakali malisi nuwira manubusha niliba lituko ya khabiri so in the beginning lituko likorana lituko lya khabiri urolanga ma Nyasaye nitsa nalonga ibintu bindi byose yabolanga shibeo na bola shibeo shibao nitsa sasa natuka umuntu enyamuza point ya pastor nitsa sasa natuka umuntu lituko lya 6 yakatuka kulonga sasa mundu shema aboleta mundu abeyo mundu naba jamaa yabukula sasa butoi ayalomba
ya rakumundu mabora abantu basaka abantu babora nuli nibitare birabe babora iyo bakuru munzu kulera utoyi bukono bitare wadera utoyi bunyikha sasa nibitare byo bitare yani nikejeni tu bantu babona lakini Nyasaye yaronga mundu na naona ndina kulombe mundu mufano kwiru bana alomba mundu na mundu nabahotsa shindutswa khuli mese hii sasa ndikaunganisha nende ka list ya kabona naba aushindutswa ibatiri walanga dina Nyasaye ni na mpaka hasi ni tsana kula muno kwekwe nabe gabu mulu ku mundu mani na hera na mika cheche chinjira mu mundu mika cheche ro chinjira mu mundu mundu naba sasa shirombe chiri moyo ndrai soma kubwana somo ya somo Adumu yo mapema mshikosoma nanomba mundu naba shirombe chiri moyo Nyasaye tukolia Nyasaye nomba bantu 26 kwanza 26 Nyasaye wala khandi chende kulombe mundu usasanga kuli khutse wili kono kuli liyeru abe nubunyali khutsisutsi sasa ulolanga ali shibona shekera Nyasaye nalomba mundu abe nubunyali to have dominion khutsisutsi tsumunyanza nende manyoni kapurukhanga mwikulu khandi khutsinyama tsya babayanga shabundu hosi mushibala khandi khubirombe byosi bimolanga khuliroba Nyasaye lomba mu bandu nabalomba bamusasa kuliye mwene yalonga musatsa numukhali yabakasitsa nabola mwibulane na baruma lakini Lidiana Odili yani kwa wala Nyasaye ya Yesu ya era na muiha kwekwe mumundu shinganalise wala mundu numuiha yali moyo tawe mpaka lo Nyasaye era na muiha kwekwe muye na mundu mwenoyo na unya ukanakana wa manya pastor Apostle Robinson Ulaibwene ale rosaso mukosere nuwa kosera Apostle yuma ukanakana wa manya Apostle kujenda neye kuirwata neye namanya lakini nuwa mkosera akubora akaluha kubora iwe wamanya hutawe unijui wamanya mba nyana kukora shindu mba kujenye you know kujenye mwina wala wamanya hutawe leo mundu sasa mweno na mundu mwenoyo niyo Nyasaye ahenzanga mundu mwenoyo niyo Nyasaye alikhayare mundu mweno yani Nyasaye kuti yache yikunu ni mtsana butoi lechero lo mundu akutsanga bakakutsayana halu mundu akutsamba ngina akutsira Nairobi kuma kubola kuira mbili lakini mundu mwenoyo kumuchimira uta kumunyole kumba mundu mwenoyo ne wa Yuda lo batse kubamba Yesu babamba mbili lakini mundu mwenoyo bambamba tawe mundu mwenoyo ne Yesu mundu mwenoyo ne yetse mushirindwa narulitsa mbili yoko na ni kwisimuka ni yisimukhitsa Nyasaye abolanga Nyaranda ebirire abotawe osomero bazo lo shina zita lo balanga Nyasaye abola kholombe mundu mufano mundu ali zisura zyangana Nyasaye bali banga Nyasaye litsamulala Nyasaye limulala lakini khulubuli Nyasaye mwana maninga ya mwana maninga nakani yeye Nyasaye mwana maninga nakani yeye ono pasa ya kabola wenya kumbarizu irula nako kuli khube rodinga nakani Nyasaye ne mwana manga lina kolombe mundu yani mwana meranga Nyasaye mwana manende imaingie ingana kani yeye sio ati Nyasaye bali babirita alena kwa leo jesikira shibajiri wala yenza wanyala wonu wali Nyasaye bali kwa babirita bali na roho bora na roho mali wa bola pengine yelina
malaika mukali alambo ati balina Mikaeli oyebora Mikaeli kulonga mu nyasaye yakhonywa kukhulonga tawe ulo khalitsa in the beginning nyasaye liwonye aha kaluka 26 and God said let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish and the sea over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over the earth over every creeping thing that creepeth upon the earth. Number 27. And so God created man. So God created. He only who God they created. He only who Nyasaye baba. He only the Nyasaye yalo. Okay. Okay. So God created man in His own image. Not in their image. In His own image. In the image of God created He him. So the verse of the Shina are they contradicting? No. Yes. No. Our. And then He created. Yes. That means alikuwa ongea Nyasaye mbona manganende inganakani yeye nature ya longa at the end of the day ya longa mwendo wengine Uriyo mnalo mwero sipindi na vero sanya sabasa kungomaje kufunya ponzo le chochirisia imba haino ba se imba hamulu milokina bisho na make sio karia akachirisia arimenya leo leo buri kaburi urachari tawe na kristanos. Karibu mwami, karibu moyo kwangu, karibu moyo kwangu, karibu mwami. Nobusanga fumulero muhero ubalana bise kama bino kuchirisia make sio kesipindi esi Amenosanio ndiano ndi wabachangiro fore bwinji ukabahane okuruhonyera kusirisia make sio kenako akobula mbwefwe obwa buri kaburi ngala estabosi ya Genesis ochaka chapter 1 kuria bwena okurasi marilisia kuri chapter 1 ili nende verse from verse 1 up to verse 31 kuri ngala itagane umbwe ngula yandikirwe inaruhonya iri kuchirisia obula mbwefwe buri kaburi ambiani reverend chapter 26 ni aware ni read mpaka 27 and then God created man in His own image essentially there is swali na oringala achuki arindi sura hii oringala apostle arindi sura hii ni oringala isura hii bishop ni ndi bona aro basi sura ndali isura ya Nyasaye ni roho Nyasaye ni roho ana Nyasaye no mwiha ku mundu wosi ali sura indala kila mundu wosi no mwiha lakini mbili kulihu nako kuroleka tofauti mundu musatsa mundu mukhali wosi ni sura indala ni roho umbili cha kufalanga yani matemberi kalinda roho mwenoyo ne kali tofauti lakini mundu wosi ni sura indala mundu wosi ni mwiha. Apostle Njibiri obero hairo lumalo menasha kandi reverend sababu bese no lule kumenyanga uleli kuwa le Nyasaye walombwa uleli kuwa le Nyasaye kandi kulifua nele kwa Nyasaye chola kandi kulifua mwihuwa kumenyanga mwihuwa kandi kulifua mwihuwa so that's why no like umuntu abanyiri simbu omwima ko Nyasaye shingalia lombe shiyalo in the creation. Number one thing is the word and then nokulonda risiena kunyola mu in the creation or remember ishitira nabo lambo in the beginning nishina very karibu dakani walanga mu Revelation somewhere yambo yene alpha nende omega alpha nende omega unenda abantu bandisa ino abafwananga berusiero wanyula shingana nabo alpha kandi nabo omega omanyile Nyasaye liye mwenele abola besinisi alpha nende omega yenye abantu bawige mfano fulani mabamanyile siyembo anything that
obetsa no le nasio chibeshina ibesura indai vama pesa ibeshina ulishindo ula opointa kuye kama alpha ndio omega chira yeno chachiro aniye omani ko obulabu bubu onombe tabe iyo kenyana ibetsa akari anombu niyo uchachiro niyo omani lakini wetu kana we combat osiro oberwani omwimo kwenye saya mwiwe kusoba kokobula and then also no ingashinga nana bishop abolembo ye liyatuka ko mundu nabo lambo yahalano kulombe umundu mumfano kwefwe kulombe umundu mumfano eshindu cyose ishilale mumfano kwenye saya ta shishire rangu mima kwenye saya mulambo efeta eshindu cyose ishilale mumfano kwenye saya mbole busiye ndalale mumfano kwenye saya ta then shinizoba nendo mima kwenye saya mulambo efeta shola okulema nyili sikinyana mbe mumfano kwenye saya ndaleta longwa okulala ndibulwa shinganenga la reverenda bole mbukana ushlo kuyibulwa nyasaya akumanya nyasaya amanya udilanga Robinson ko shingana elonde bulenya ndara hana hatiti kenyana yakula ekule mumfano okonya saa na chona chimima misinge milai chekenyana abantu kulonde kumanyiri sembu na kenyana kukule mumfano kwenye saa na tena hano engano lola Nyasaya Asia in the same chapter number the second chapter Nyasaya Asia mundu responsibility in other words leria halombe bindu byo leria halombe bindu byo spe no engano lola he was not giving them names lakini leria halombo mundu in partnership nawe sio mundu ubinyale boko taja okulanga mara kuleka olade lano ekwezi etsingufu amani okulishe ko a character Nyasaye yenyanga abantu bakole kasi naye in partnership teamwork lakini yino kulomu nafu sasa le kasi yenye na butso jola na bishop abantu banyakana ngerwanyi I thank God for you. I thank God for you, Reverend. Chira mwakaraiza abana abanye lokole kasi kata Mungu laota. Lakini unaenda abantu bale nyango kola ko ekasi nende itimu yose ta. Yekuwa sababu yoniwe bishop, yoniwe asha, yoniwe chinga speaker, yoniwe kola shina bulishindu. Okwenda kuno muima no tirira nakuo then you miss a character of manyambo a casino Nyasaya ambesia lakini we need to do in the partnership teamwork chola chukulo meko Nyasaya ofone ne kasi tira Nyasaya ali akalomba yamala ezi mundu obuyango kolanga ebintu bina byose chola ngalenga asiye ekwezi obunyali Shenchira sana kandi Nyasaya nalomba mundu manya saya ne yami ashola shosi na nanyola bukhumi bwali nabwo niyiza kwami hanabo bindu ibishibali le shala nyele khatachana bukhumi bunyire kuyenya mundu nyala kwami ha bindu ibikwa niyaba yeye nekira yarombo mundu umufano kwekwe yami he bindu byose Nyasaya yami hitsanga Nyasaya yami hitsabanga Nyasaya delicate power. Wow. Uri muna mularo muhero ingangara ya Western Nyota TV sipindi na Amenosanio kuri ngala amakuwa karakachirise ula mwiko kuna buri kuri kundagano Genesis chapter 1 inde chivas makumika darunde ndala. Ilo makwa ilo tumika ngamba Bible munebola iri after every creation and God saw everything that he had made and behold it was good. And the evening and morning I want to behold it was good.
yara wisaini bichiririsi yara wisaini nukuringana kula mu wa kawaida kama banadamu ibindi bindi bola kuri aha achiye kere gwene na bere mwana anamanyira gwene sakira bantu babola bari asifunza na mama atafunza na ulimwengu mungu si atemere si alosi ya hamwiki ni kuri kwiganga mfano kwa Nyasaye sibesi lai kunoho kuseye sichirira kuri reverend makwazina ya umanye Nyasaye ya kalomba mundu yamuha that free will to choose. Koronya la wala ndina muluya yamuha mwene bulanya la kola ndi to choose wala hole ho yamuha bolo le buku chakula shuku kola na lo ya hana bolo le kweno buku chakula yenya mwanadamu mwene amanye kulo Nyasaye amuhere ye anyala kuitsuliza ndi hono mundu mbere kunyeli kwenu noho anyala kuibera ukala kamuhere free will yani abule kulora kabuli Nyasaye ulazimisha bintu tawo sasa kulazimishira shukhola tawo lakini akuheza mwenu ulore akumanya shindu shirishei akumanya shirishitama mwenu ulore ishirenda shirishire ishinyala kuyanzisa Nyasaye ku mwibuli lunyola ngali numwana acheritsa kumanya injira na mwana uyu awulirata acheritsa ali kumulandula mwana uyu awulirata ejira mabola taka mwene aleka khani Nyasaye yakuha libali enero Nyasaye yakuha unyali kukwena kuchekula Nyasaye acheritsa mundu khali lutsitsanga nukhola shifabu Nyasaye anyala kuitsa ko ibanje libola eluswahili humurudi Mungu humurudi anayempenda sasa na Mungu kurudi no kwa punishment unyala kunyola mundu amweza amalwa Nyasaye nya mundu yabula kumwamalwa amamulombe yenyiza kwaneza munzu ili niyaka kwana realize yenyamanya ndina kulishindu shikali chiraitawo na shindu shikiri nimbula khola bulayi ni maloka amwere anyola mundu mwenuyu akumbuke tawo lo yenye kutsia mmalwa amamulombe yenya khubwe nabandi kabisa yizeni tsimbala khana abu khomukamba yangi kurealize yangi kumanya ndina malona kachiri ni khubwa khandi yenyatsi khandi khumwa sasa Nyasaye amamulombe yenya nyole khumuhanda shekenye na koni khumuhanda baka bushere shikira amuheza ibandi bene arwe kumanya katukhana ngambula khola ndina shindu shikira ni nyola mbi khaibi ni malu nekajira nuwenza lo Nyasaye yenya kulitsa bana ba Israeli mushibala sha Misri yalera mapigo yalera likuranga Farao yainga yalera kabiri yainga yalera kabaka alera mpaka mujirizo kabe malitoho lula mujirizo kalitoha sana kajiriza kumanya kene lao kumbuke Nyasaye ukaruha nejira biuli mayanza wala khaleka mwena atsi lwalo labichero nalo labichero ama kumbuke papa yabona ndi yambole noho mama yangaye ayenyaka lukhenyu Nyasaye hana that free will Bishop wala ukabika ya kutuka ulwa pastor wala kutuka vana nomba vana khulonde mwima kwa bibuli na nako ka pastor apostle yakhabola shindu shosi shikhafanana na Nyasaye shishinyala khulera mwima kwa Nyasaye na nuwenza lumundu yibula mwana kholi litembe lilo nombera kulimbiri kuirwanyu kwa kwenza ni timoni neko nuwenza kunyahukana kaone kholi tsisura tofauti lakini mbele wa Nyasaye kholi sura indala lakini mbili kwenoko nuwenza ko wala na bimbichiri andi wakomero kidogo andi banyereza murambi lakini mnyereza murambi kana chanu chenye sasa you know nataka kwasi no nishola lakini kholiza vandu wala lakini alafu lumundu yibula mwana unyola mwana mwenuyo
afana neise afana nashina naise chijira afana neise we katokana kule mwima kwa ipapo wewe na holinenda matala kandinga ingo iyo unyolanga litala lyosi kwanzira ku papa mama na bana bosi balitsoko kishindu shirala in common yani bafana na mushindu fulani kalimani nyola khole go litala lidingeyo kurula ku papa na mama balinende iseho indala mama iseho yani the way they laugh ni yani vile papa anacheka ndio mama anacheka ndio mtoto anacheka ndio mundu wote muitalero asekhatsa istyle ida khanura da munasa khade the other side numata ni itala fulani wao ne wasekhando bali baanza kwenye imani kabisa yani baanza kwenye banya kwenye mpaka ukasiriki banoleza kuyo kishindu namna inowi kwenza tsidina alole liulu yoko lifananga abo le ntu yoko la bana liulu abaranga kusaka wala seka mpaka ulira papa ma sekhe bosi yani baba sema ku enyenye kabisa mpaka unyola ukasiriki so ikamanyanga dina bafwana na mwima fulani bafwana na mwima fulani na chira pasa walanga niba mwana yenya kufana na nyine ta yenya kufana na nise weta muri chenda muri khola mbitendo basi bibuli mabakhola khaba walaya tia wakana ni shiwala shiwala shida kwekitsa lakini niba mwana alondanga mima cha ise alonda mima cha bibuli bebe na bibuli bebe ni bandu bimima mirai basi hakuna siku atakuwa na shida na hali kutsasa kulipa Kristayo niba wafana na papa weru Nyasaye yako lomba mfano kwekwe na wafana na naye kubeni itabia kuli yeye hakuna siku tutakuwa na shida haneka chiranga nalera malakoli khomi yalera malakoli khomi yenya abantu abafana na ye muri menya wow yenya bafana na kutiona ufana na mpaka mshitabu shindi nyakuitula tape ngira paso nyakungu musha walanga ndakuraka kuba musapipu mulai sijiri mshitabu shinazi Yeremia baba Isaya 6 ndakuraka kuba musapipu mulai ngushina noni shina shechira nuka lukhana nuko musapipu mwitu ndenye ufane neninze ndenya unole ulole mfano kuinze ndalomba in the beginning ndaliwo ndalomba nimbiha mbasu nimbiha utaratibu na nize natu khabo nabola note muli yako abili kushibutu bene ta lakini liranga muli yako abili bindu byose yebola it was good lakini yatuka ni akhalomba mundu musatsa mundu musatsa yabola it is not good nusoma it is good it was lakini unaweza kutoa kwa mundu musatsa it is not good liende yonyene Yesaya lola it is not no mbikweli lakini it is not good alright na mulombe ayando eromba mundu yabola wa nula izaidi ayameda lakini it is not good abe wenyene ta munompere mundu ufana yanya la umukhonye shina kumukhonya majukumu kanyasa muhere kusembera bindu benyasa muhere sikira yalomba asembere mulimi kwa Eden na akeli bindu binabisembera nabiromba naruka tsingombe na yani kusembera nyasa kulomba kubeba sembe sasa yenya munombe sikira Nyasaye shiyakalombi mulimi kwa Eden khandi abena usembera mwene nyaka mundu abe wa delegate powers kupaka delegate ulola loyako kutukhana lwibulo khuli musahi kizazi cha sahi kweke kumakhuba kumanye Nyasaye ni Nyasaye mipango na Nyasaye katukhananga kweke khuike khuike mfano kwa Nyasaye khumenyere muko nechira shikira ya bindu byose byalombero ko likhuba ne lyalomba na likhuba le Nyasaye nekachira ibanje libolanga na bandu bosi
bamenyere muri ko bali Nyasaye bamenye muri ko bali Nyasaye bachende muri ko bali Nyasaye ibintu byose bakora muri ko bali Nyasaye basi balaba bamenyanga mbwenyi wa Nyasaye mundu yareba how will you know the will of God naundi na wala ni mutinyu ya kumanya lenya ni Nyasaye ta lakini nundi nanda nyakuwa lenya ni Nyasaye ni kumenya muri ko bali Nyasaye nutsa sambamba nili kuba uli lenya ni Nyasaye lurulaza muri kuba basi urulirwa nywiri lenya ni Nyasaye Luhya apostle manyo kutsirira mbere mbara mu generation yefwe mkandefu abantu shibalina the focus ngalabo kamba bolanga kufola Nyasaye na abantu bachange bulishindo now because kanotse mukanise sayino the way abantu bapokea Yesu shingano muone myo chao nola shingala abantu behave kamkanise sayino it is so different something has changed shichira no if we have to continue in the same spirit in the creation spirit then there are some things that needs to change. That's why I think on the second chapter, Walangambu, Nyasaye yaengo mundu yalia alomba, and then he felt sorry. Nyasaye would have chum, he recreated, he was like, he repented on why he created a man. Mundu fuana kama ye. And then he was like, oh my God, why did I create this one? You see, because Holinenda Bundu maybe Abando Patuha, and then we became so familiar with God. Nalano continuation in the year, Shingalere Nate Colombe Shibi do in the same spirit. We are not in the same. That's why Holinenda different spirits. About the Spirit of God was moving over. Different spirits. And all these spirits, they just make a mountain that cannot be climbed. And my generation of like now, everything is digital, and we bless God for the digital way. Like it is until abantu culture to the basics, we are going back to the creation. Ndakaniwa langa mu 2 Corinthians 5:17. Omundu Yesu uli mu Kristo Yesu. Afwa anashingana omundu omuya ebindu bya khale but we are still in the old. Abali bamenyanga kenya hano omenyanga bulango obuya khase new life, but your mind is not new. But even your mind is connected to your religious system. Not in the creation of God, not in the mind of God. Because and then there is a way you look at yourself and you're like, oh God, do you really think about me? You see? So the continuation unakuta inakuwa na cut off kiasi, whereby we were all shocked. Oh, she or her needs to mention, because we are all in darkness. So spiritually, there are things that happens maybe in Bharat, Indio. There are things that happens in the creation, and it happens like so sometimes God is even shocked, because another thing the is shocked. The way we were shocked, the same way in God. And so people needs to go back to the basics. That I think that will be like a tabia in day. It's a kololosia generation youth. Na malak walambu when you msala wa hula kukololoshe wachakango kukasi ya kusharahasi. When you mwana ya hula obulei mumero indai Nyasaye abene ndo tofauti mu community aleruwa bukhani no mkololo sia national institute no linda ba hule ya kuboya humundu mukhongo o itsocha ka wala yue ya halase de nyobola na chanyi kukalungana ta
nekachara indakaniwa lavo go ekesi abana ba shira batiti no lava batile mo ba kana le nyasa olona ba ba gagola they will not depart from the teachings lakini I think continuation go la go enje abundana nishina cha kholanga. I like your question on our character and the Bible. Nishina cha kholanga at this time that we are not supposed to do. Kholanga. Ebintu byo kholabi kidogo bino like now if it is harmony in creation, if it is unity in creation, if it is teamwork, if it is what and what. Ukalokatsako, to the drawing board. We are sorry. Wenyango ni shall shift, wenyango ni generation if wala ka injera. Wacha kibindi bifu. That is why Bishop Aborembo nyasaya tuka wona wala na shibulo obilai omundu musaza abenye neta. Shibulo obilaita. Lakini sasa no mimakolo. Oneda bantu basaza bateshaninja which they are breaking the law. Shola. And such kind of things they are not making God to like. In the beginning. In the beginning. So omuli sinoli sinjia na wabukulo msasa wa ashio think about that. In the beginning. In the beginning. Reverend wale mkamalizia. Oh. Wala mko kumala. Ya ni mariza mbola ndina horula kanyaka mwanadamu wose umanye ulinenda mundu uliho uli witingulu cyose urara mundu wose. Kubola mundu sungu omnipotent. Nyasaye Nyasaye witingulu cyose. Ndakumanye Nyasaye akolola ha mundu hose. Bintu byose beyalonga abirolanga yabimanya. Nakutukananga kumenye mu mwima kwa Nyasaye yakulongera mu shigira kuza kuli mufano kwa Nyasaye ube mukhali ube musaza ube mwana ube musakulu ube mushere uli mufano kwa Nyasaye shigira roho uli mwiwe ne mundu newe Nyasaye bihamu bosi kuli mufano mulala na kukhabiriza kumenya kuli Nyasaye yallaka kula muliranga kumenya kuli Nyasaye biha kula muliranga shigira mwisho kweru kola karuka muliba lya kuranga liba lya roho after mbiru kukwakawa kwenye karuka mumbiri kuli kuranga kwa roho ukulirola kwani kwa Nyasaye kana konekanya kubora uritsu wanje kosi ubonuli khabiriza Nyasaye kumenya kumima kwa Nyasaye akhwamihe kuli Nyasaye yakulaka kwa mi nukuba khaba mkhula kumima kwa Nyasaye shokolami kuli Nyasaye yakulaka ra kula kubashibi Satan. Amen. Hey, Orium no Reverend. Bishop mama kawarisia. Omarinambo walandina muliwe wosi Nyasaye wako yanza na kukachemeranga naho shipinde kuli shino kuba kunyala kunyola mekizo kuliaka. Kukaloha in the beginning, kukaloha muliranga. Kubenende mwima kwa Nyasaye. Bandu bali makanisa shingaposa ya habola bao koka lakini na makaiti. Bandu bayingana. Bandu bali na kizazi indi Reverend nu rahudi mwana mali bandu bayichingula bandu bihumula biriru bandu banyakureke bishwa tawe bandu banyala kuibarwa tawe yani mundu abola inzelonda huko kandama nyebyosi hali pasta mbora shina yani mpaka kwarula mulienye le Nyasaye kwarula mwima kwa Nyasaye utaratibu kwa Nyasaye kwabuleka basi buli mundu achenda ngakulo yenyanga buli mundu akubora kali Yesu inza ndamanya iyo pasta mbora shina kali Yesu inza ndamanya kali inza ndamanya kali inza ndaokoka lakini niba kulaba mukula kaloha mulienya ndiye Nyasaye mwima kwa Nyasaye mungu taratibu kwa Nyasaye kulo yapanga likanisa katukananga likanisa lichendele mwima kwa enoko kuheshime bali imberi weru kubaye luyali shingana kuli kwayetsanga Nyasaye luyali lakini bakristo banundina ujambasi kulimbwa
mundu akuboranga afali kanzu yokuti mukanisa ningubinda muinda ndishiremba bakosana kumunundi matatu abora ndarulitsi kanzu inda kunyorosha kuyereweya ndakunyorosha ula manyani bina mkwena kushukuri mwima kwa Nyasaye ta mwima kwa Nyasaye ni muhoma Nyasaye ni muhoma Nyasaye ni yani ni Nyasaye uyanzi Nyasaye ukhola bintu bibe akhola bintu bibe mupanga chakola tsibintu mara utsayi mara uyekhoka kulwando la banasiasa bandi bakhola tsikapeli tsabo urata liya karukhaliya angekali yakula kumpaka numulo wenya khola khumulo ndi track yekulwa agenda indo khali wa Kristo bali ati ali mukanisa hii lero yako mu Africa nibi ali mu divine yaro mu divine ali hapa room kana yiti aokoke wenya kumwekitsa wokofu aruli atire television nami yani kali yani unumureba ko idini yoni ya wachanganyikiwa ne Nyasaye yachanganyikiwa kutawa kandi Nyasaye alichanganyikiwa kutawe kandi Nyasaye shi yachanganyikiwa kutawe Nyasaye alibutsa Nyasaye n'ubulungi ninjira yeye ni ndala alinitsingira sapata aliwinjira indala kuba Kristo yakokaluka in the beginning. Wow. In the beginning. Apostle no hokamalisi. Shigalawa kabeba habola kalishe in the beginning na umanyile isolo na bulimo yemanye siendi isolo fulani. Kwa mfano imbulu yemanye siendi imbulu. Lalo umundu yo Nyasaye kulomba yakulonga in his own creation. Nocha kubiye bashinga na imbulu no mumbi okalishe in the beginning. Lipaka yamanya ziyende lipaka. Eshituyu yamanya ziyende shituyu. Nocha kubiye ba shinga na shituyu na Nyasaye ramuiwe Roho Mtakatifu na makosa. Osiena kalishe in the beginning. No chako kubane ndo muima kulale mu Nyasaye tawe ketso kumanyise mu DNA Nyasaye chile mwiwa tawe omundu yesi umanyire siyembo yenyanga kumenya obulamu obuli na reflection ya Nyasaye bulamu bwe okhula fwespe kuyamembu in one way or the other kwakosera ku Nyasaye abundu mana kuyirushe kubole bu Nyasaye okubere tsimba basi kuloko ichinjimisia ho shingana abakambe bahabola mu studio muno fwespe asubuhi nyanga ino okalushe mumima okonya sai omwima okonya sai otherwise emisala chitonye misala abantu batonya abantu tisolo na bulimo titonye tisolo na bulimo na khochenda khulio witsa kumanya your responsibility shewe nyobe no kholango mima kwaji penyana ko kulena and by the time when so no lam shalo muno laba le ro nyo chingo mbele kwa le ko ira mo chari witsa kwa hala a very good testimony in my otherwise na kena ko so kalishe in the beginning. Ariyo mnamlolo muherwa wengangara Western Nyota TV sipindi na Amenosanio indagano ngiyo no kuchakiro Genesis chapter 1 ngula kwa isoma from verse 1 iwa mpaka verse 31 iwi kiabwere kwa lomelo meku Matthew chapter 1 yosi yabwa ivasi yebwa heyo na mekesyo karaka chirisi ari menyori yabo ngula wabo buri uriyo muno kula bulori bwa bukwane ebi kicha kuna chirisi okuringala maswali kao nende karako bando nako kuchirisi spindi sino mala nimbo lambwe Western Nyota TV video chenjanga ano Niyo chenjanga ano niyo Ndiyo